mahimba, va mu mahimba, vakwitiranya. Antu bicare. Amen. Haleluya. Sasa bazacabura ariko gakera gabura ke igitaramo sukuntu kiza kigenda. Kero kuba gake. Amen. Haleluya. Reka turambure Bibiliya dusome handi tadusoma. Nimara ndaje gusoma handi hamwe gusa. Nje kuganira umwanya muto nuko tuzavuga garuko nuko. Yes. Niko bimeze. Ndakumpera mwene data Bonfils afashe gusoma. Nje byose ntabidaha ko biragenda byose bizanga byose bza. Ari amaso karagenda yanga. Ubu Matayo Mariko 7 n'umurongo 33 na 3 na 4 na 5 niyo 30 gusosoma. Karindwi 33 na 3 3 na 4 3 na 5 agikura mu bantu arakihererana agishyira intoki mu matwi ashyira amacandwe agikora ku rurimi arararama areba mu ijuru asuhuza umutima arakibwira ati efata bisobanurwa ngo zibuka matwi ye arazibuka n'intantanya y'ururimi rwe irahambuka avuga neza. Amen. Amen. Rangiriza mu rwandiko rwa Yakobo 5 turahamenyereye 16 ugeze ku 18 nimaraganire mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Senga kumukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Eliya yarameze nkatwe. Asaba cyane ko imvura itagwa. Ariko asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga. Yego. Nuko ijuru rigusha imvura ubutaka bumeze imyaka yabwo. Amen. Barikiwe sana. Amen. Shimi mugoroba none Imana itugire neza, Imana ngo jihimbazwe. Abangana batya abo Yesu yagiririye neza gaterana n'umugisha ukomeye udasanzwe. Terana ntabwo ari bisanzwe. Amen. Terana ntabwo ari bisanzwe nubwo abantu bamaze kubigira akamenyero, ntabwo ari bisanzwe. Muri nimbyare mbyarwa ngo imbere y'Imana niho mbonera amahoro. Ibyari imisozi ngo bigahinduka amataba. Maze kagubwa neza, kanezerwa. Imbere yawe niho mbonera amahoro. Haleluya. Abagiye bose bafite icyo bashakayo, hari icyo bakuyeyo. Amen. Abagiye yose hari icyo bashakayo, bose hari icyo bakuyeyo. Ndashimira Imana kubwo ubuyobozi bw'abayumbe burangajwe imbere na Ndayizeye Wilson. Imana ngo ijibagirire neza. N'abandi mukorana bose badutekereje. Turi batoya cyane kuri uyu musozi, hariho abantu kuri benshi ndetse no mu kino gihugu, ariko mwaradutekereje. Imana neza. Ubundi ndashimira torero ya Zion no kuri twara gushimira gutanga kibanza. Imana ngo ijibagirire neza mushumba n'abandi muyoboranye. Abavuga butumwa turi kumwe uhereye kuri apostle turi kumwe. Imana ngo ijibwe umugisha cyane. Sinza bivuga cyane, sinzi umutumwa bivuze. Apostle ni inshuti yanje kandi mwibanga. Siko bimeze pa. Inshuti yanje ariko mwibanga. Ibintu bazubikeye sinzi ukuntu bivuge kuri gatuti. Ariko nuko nguko kuko ari ibintu bimwe tuza tugenda duhuza nawe. Nawe twamara tukabugitse gushima. Shimye kubana nawe kandi. Ubuntu bwa gatatu ngira ngo kandi twabuye duhura na muri Harvest Kayole. Shimira Imana kubwarwiye yereka sinzi uko navuga n'ubwa byinshi n'umwana mu bintu zose. Haleluya. Uko tumenya bwa mbere twamenye bwa mbere wabinyanza ari Nyanza kwa mashamba muri Ebeneza. Ubwo bwa mbere twataramanye umugoroba twaraye hanze burasha twirwanga. Nari ico gihe nari ngifite nk'imbaraga bukeya none sasa ubundi akaba n'umwana mu mubiri namjaye kubana nawe biragushima Imana ngo imbazwe. Amen. Bene data batuye kuri umusozi wa Kasarani mwese ndabishimiye. Haleluya. Abashumba turi kumwe n'abandi bose ndabishimiye, murakaza neza. N'abandi bose bafuturutse ahandi namwe murakaza neza. Nabonye abashitsi turi kumwe, abashitsi bavuye Rwanda, hari mwene data biruta ndani inshuti yanje.
urakaza neza mu Rwanda ariko no musangwa nanduze mwene data evangelist kwizera ubushize bashitwa twakira neza iwabo ubundi ko ndaje iwabo ejo bundi hanyuma rero ndashima Imana yatugire neza twese amen. Ko turaganira amagambo y'Imana ariko ubu nyine mugoroba ntekereje ko tuganira hejuru gusenga. Inyigisho zanje zose novuga ibintu byinshi ariko zikubiye mu bintu bitatu. Zikubiye mu masengesho, zigakubirwa mu gakiza gukizwa neza, zigakubirwa hejuru gukorera Imana. Nza ngenda mbizana kaza mbivanga ibindi ariko cyane cyane baza yazo ni ugusenga, ni ugukizwa neza, agakiza hanyuma no gukorera Imana. Bini zagenda bicomeka kamwe ariko baza yazo nizo ngizo. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Gukizwa neza. Gukizwa neza. Imana ndiye duhamagariye amafaranga. Injili si biashara niko zabivuga. Si ubucuruzi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Zambwira Imana nkabwira Imana nk'umunsi uzotuma umutima wanje ukararika ifaranga kugira ngo mbwirize umutima wanje urarika ifaranga uzonyimura ujane mu ijuru. Kandi ifaranga nizingira ubasha na bumwe zirabizi nuko Imana zivuga imbere yanyu n'imbere y'Imana. Ifaranga zingiraho ubasha buke ikimenye n'ikemenyeso reka mbivuga hanga maze kukwereka kubigera ku bitatu nzabivuga cyane bimaze kunyemeza ko ifaranga zitangiraho umubasha. Nubuheruka ubwo nari mperuka mu rugendo ahantu batanze envelope y'amadolari hafi 400 barayizinga kandi hari kure cyane. Umare barambwa ati ngiyi itsadakaga batanze utahane nawe ujane mu rugo. Amen. Hari guca abanyamahanga kure tekereza kuko nawe nari nkene amafaranga ikimenye n'ikemenyezo nuko naje mu ndege inzari yayindya dushitse Addis Ababa niho umuntu yangaburiye ambeza icayi navuye n'inzara kandi bambaye envelope y'amadolari agera 400. Hanyuma igihe tukicicaye babe kusezera habone ku mugabo wari ufite abana babiri mu bitaro barwaye malaria nta bushobozi afite n'umumissioneri wo mu Nigeria waje kubakorera. Barambwa ati basuze ukuntu wabiganire na mafata envelope iyo nakuyemo n'urushiringi ndarufata ndayaveza. Hanyuma nsa bangaburi wambaye icayi yakimbaye tugeze Addis Ababa. Ukuvuga ngo amafaranga agira hagati angiraho imbaraga nkeya. Kubera namaze kumenya kuko ari we muzi w'ibibi zose. Amen. Haleluya. Namaze kumenya neza ko abazirarikiye ntibabuze kugwa mu mwobo. Abahanuzi n'abapasteri bagira imyobo itatu basangiye. Abahanuzi n'abapasteri bagira imyobo itatu basangiye mikuru. Umwobo wa mbere ni ifaranga, umwobo wa kabiri ni icubahiro, umwobo wa gatatu ni ubusambane. Umuhanuzi kugira ngo yemerwe ko ari umuhanuzi agomba kuba afite yejeje condition 8. Vuge mwo zinga hejuru narazivuze. Iya mbere agomba kuba yuzuye ijambo ry'Imana muri we. Yararihaze ririnjira mu maraso. Cya kabiri agomba kuba afite ubuhamya bwiza haba mu itorero no hanze yayo. Woni wo muhanuzi. Nawe we urashagenda iyo waraye ukabakarara bakabigakukiza amagambo. Samuel yabwiye Sauli araba ngo Sauli wavuga ngo wumviye Imana none uko gutama kw'intama kunzi inyuma nizo nka zihaye zabira bigenda bigute Sauli bigenda gute. Amwicisho kiza kivuga ngo kura urusaku rukiri inyuma yawe. Twavuze ni mugoroba amasengesho yo mu gihe cy'agahinda ayo wosenga. Ijambo rya mbere ni ukubwira ngo Yesu ngwino ubane naje, ngwino ufashe, ngwino utabara. Haleluya. Siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani, lakini ninaomba washa moto. Sishoboye ubukana nije ngo Mana sinobuvamo Yesu. Izi uburwayi nije ngo sinobuvamo. Izi ibindwanya biturutse hirya no hino sinobivamwo. Yes,
ngwino ubane nawe kana mina la 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 siku zote za maisha. N'uyu mugoroba mwene data ndagutangarije n'ibizurimwe bikomeye byose bikuremereye ngiyi inama nziza bwira Yesu. Yesu araza gusanga kandi aragufasha. Amen. N'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari. Haleluya. Atukuzwe Mungu amele. Atukuzwe Mungu amele. Ahimidiwe Bwana majeshi. Amen. Haleluya. Haleluya. Azataba azarenge ni inshuti nziza kimeze nk'ababandi bagashesha. Abazo ndizo twaganira ariko umugoroba kugira ngo ncunguze umwanya nje guheza abandi umwanya tekereje ko tuganira impamvu zirindwi zotuma dusenga. Impamvu zirindwi z'amasengesho y'abanyamasengesho. Gusenga tukazufa gusenga gusa ngende gusa. Haleluya. Ngende gusa wamutangira gusenga. Amen. Ariko hari gitaramo ariko harashyarimo kantu kagakerere mwari mwe mwumviyo kiyo mixer tarakimba neza arakantu tugomba kurongereza mu kanya neza twarongereza aracyara kantu kagakerere ko murasakuza nduvuga bideri yigaze kutubwira aratubwira bideri w'impumyo kuri mu munani wo ku ubunyina afite na kivari kera kumuramza kera haza 92 cyangwa 90 na hari 96 tugiye kuri wakimumina mu bijombo aratubwira ngo ngiyo inka zimutse abasuye barabyiza izifite inyana zabirira za nyina ariko ngo nutumasa tudupfubye natwe tuka ta nyina zudufite. Aratubwira ngo iyo abantu bataramye ngo bamwe bafite aho bacometse kuri Yesu bonka kuri Yesu bazaba babira bakaririmba n'udupfubye natwe tudafite aho ducometse natwe tukabira utwungu twinzo tutugoye materaniro niba mu kurenga hirya bagakora amanyanga zamara bikitirirwa abayumbi. Amen. Abo ngabo nabo ngabo ariko mukanye turakaregera neza baba bacuranga mu manurese abantu kubera kudasobanukirwa bazaba amasamura sente bakayishiririya bakagira none ni kukunezera wewe turange sente kusitizo uyinihirize neza nihire igere ku mutima natwe tugere ku Mana kumva ukuntu bimeze. Taramukira hari ngira ubwo taramukira hari kabisa umuntu karacumva tukanga kugishaganya gusa ariko kirahari kikora vibra hakika ya Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Naba abandi bavuga zaruka gusa zo kuva zo kuma kurabashira muzireke izina rya Yesu. Zaruka mvuze ruka zo kurabashira gusa kurabashira usunga tugeze gutarama ahantu hamwe maremukira hemere aratubwira ngo ninde muhungu wuzuye umwuka wera haguruka avuga ihamire maremukira ihamire yigeze kutubwira ngo ninde musore wuzuye umwuka cyangwa umugore wuzuye umwuka ngo haguruke. Abantu bagomba kureba naho bagurutse utunyi kabangahe muri abo twagurutse bamwe yama bicaza ngo ngwereka we cha bagabo bakeraga bageraga autorité se kaungu ngwese twabaye ukagira umuntu ukabona umuntu karakora amafuti mu materaniro kubera nyine kubera niba ariko twahunzega punzi nyine ni impunzi ugatinya kugira ngo uri utavuga ariko wabona ko hakora amafuti hega ntibasabye no kwereka habini hagaze ukase n'umwuka bazabayoberana uwa kugifanya n'urimo kintu tibazayoberana gusa nyine kubera kugira ngo tubane neza ahangaha tawo umenyeje wozohora nanje ukaje kuntera icuma kugira umutekano wanje gatuza ariko tuba tuziranye n'abafite bageye hirya Nigeria tuba dutaramanye tuba tubabona abafite umwuka wa handi na hirya Nigeria barahari se ariko kugira ngo tubane neza tugacicika tuba tubabona. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Impamvu zituma dusenga nizi niki gituma uzuva mu wawe niki gituma uzuza kwiherera niki gituma uzugenda ugafukama niki gituma uza wicara abandi basinziriye abandi batavyitayeho ukabisiga ukagenda gusenga niki gituma hari impamvu zirindwi. Impamvu ya mbere no kugira ngo Imana itwihishurire. Amen. Kugira ngo tugiye gute duhishurirwe Imana. Amen. Haleluya.
umuntu babandi abantu twabanaga kera twataramanye yakundaga kurya cyane tuja mu mafungo inzara ya Dr. ngo tugere ku musi wa kane yeretswiki ngo yabonye umutsima amen weretswe umutsima mu masengesho y'iminsi tumaze mafungo weretswe umutsima amen biyanka kwa kundi bavuze ngo umutindi ngo azarota arya mushonje amen ariko impamvu ya mbere yo gwishurwa Imana ngahe fata Bibiliya papa we impamvu ya mbere yo gutuma dusenga nukubwira Imana ngo Mana we unishurire kumenye n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Haleluya. Uteka nako kuva 33 n'umurongo w'8 18 ndavuga buke iminsi mwanya mutoya kuva 33 18 gusa aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe Mana burabagirana amen. Ni Mose abwira Imana ngo ubwo Mana nakugiza umugisha ukamenya mu izina ubwo nagize umugisha ukampamagara ubwo wagize umugisha ukamenya mu izina nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Imana iramubwira ngo Mose we sinza mboneka ntaho mbona mu maso ngo abeho isakora kubera ko wagize umugisha akakumenya hari ahantu bugufi bwanje uzagenda uhagarara ngo naje nzanyuza kugira neza kwanje imbere yawe. Bugufi bw'Imana ni muri Yesu. Iyo uhagaze kuri Yesu uzubona ubwiza bw'Imana. Amen. Nyereka ubwiza bwawe Mana burabagirana. Mbere yo gusengera visa, mbere yo gusengera kuja muri Amerika, mbere yo gusengera ibindi byose uzubanza ubwira Imana ngo Mana nyereka ngumenye sobanukira. Halo uwamenye Imana uwasobanuka Imana ntaza bivamo ntazagwa ntazagenda hirya no hirya ngo ace muri quartier ngo bavuge ngo yasiza koze yamanyanga toyaye Bwana sifiwe asakora ibintu neza Imana ikabinezererwa hanyuma n'abantu nabo bukira gute bakabinezererwa. Impamvu ya mbere gusenga y'abanyamasenga nukubwira Imana ngo Mana unishurire. Amen. Kana kimfubyi kamwe ngo kabaga kwa nyina wabo ngo akakica nabi cyane mukasi hanyuma umunsi umwe kazinze kumena ibishingwe mu gitondo Yesu ngo agere gukeka kabona Yesu ngo kabone Yesu kama kagaruka niko kahimbye yandirimbo rivuga ngo nimekutana na Yesu wangu yeye mwenye uwezo akaniwako. Kene gwishurirwa Imana mbere kubona kawumba ubukene ufite bukome ubukene dufite bukome kutubundi bukene sa amahuzu si visa so kuja muri Amerika. Ubukene dufite i Nairobi n'isi yose. Haleluya. Nuko wisurirwa Imana tuyimenye paramo ngo menye uburebure bwawe bw'ikijepfo menye uburebure bwawe bw'ijaruguru n'ibitambitse n'ijya n'umuso tumenye Imana. Amina we. Haleluya we. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Zo buni mperuka hantu hahandi tugenda apostle yavuze mwemere gushika umuntu arambwira ngo kandi ni wa undi wahari arambwira ngo asaka kunganiza ariko mbona tendance kumbwira ngo niza ni faranga ndamubwira ngo wanibesheho wo uhagaranye impamvu vuga nuramuzi nitwa Bizimana Frederic ndi umusumba ikirice kirite kuri zo zose ndi umukristo namubwira ngo sitato sikiza nikwambie listen me carefully I cannot give it have any gift hata nduru tayo zotanga kubera ko n'umukristo abasamanyi batange ruswa ababeshi batange ruswa abanukirwa forodo batange ruswa nazo zuhagararwa tuti tange itanduka none ndamwe ngo sitato hata nduru moja gashiringi ko namubwiye mugore batwara kumwe n'umugore none uramukindukira ngo ndebe amugora na wasa ayuri bibaye namubwira kandi namubwira ngo dutahe muri Amerika se ni mu ijuru
none se ndiye muri wasarese ni mwijuru. Amen. Uninyime gideri, uninyime chakula, unache Yesu. Mugabo wito ngo niwo Chimani ni umunani umushinwa yaguye muri prison amaze imyaka 27. Umunsi bamucira urubanza rwo kuja kumushinja kugira ngo bamucira urubanza rwo gufa. Yarabwiye ngo baramubwiye ati ni umunsi wawe gufa urageze wawe kurangura urangiye. Urangiye kabisa sezera avuga ibyo kuvuga. Aravuga ngo ugiye cyo kufa kwa cyakize. Ngo akandi icyo dubweze ni ibira yawe turayica tuyitwike. Arabwira ngo mwabashinwa mwumve. Haleluya. Mwababwire. Arabwira ngo mwoncira urubanza mushaka. Shoboye bigakunda. Mwoncira rwo gufa kanica bigakunda. Ni ibira mfite ibiri mfite ngo ishanyagura mu kayitwa bigakunda. Ngo ariko ari ikintu mutokora. Ngo ndimwoshobora gukura winjiye muri je. Wawe umukurwa Yesu akakuvamwo kubera ngo visa yabuze ukagura kubera iki ukagenda wabesha. Ngo Yesu wasobanuka Imana kweli. Sama himba turi mu Kristo. Wewe ngo bakubwiye ngo tibikunze ngo bagwake. Habe ni kugira ngo bampayereje. Baramaze. Umane Yesu. Yesu yaravuze ngo ntimugatinyira izica imibiri. Ngo ariko muzatinyira gute? Bizica ubugiye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuzwe. Haleluya. Ubwo nkoza kuri ibyo bintu ruso. Ngaho nkoza handi gusa. Atonetse. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuzwe. Ejo bunono ariko bene wacu we. Bene uko turaje mu isuca mugabo witwa ni Gatware w'abanyabyinshi yayoboye ikanisa ry'abanyintu iriya za Kanogiri ya ruguru zamuteje. Agishikayo asanga barejeje ko barakubita arakunda abanyintu bazakubita imikunga bakazakubita ingoma impande zombi bakazazisubizamo ariko bagira umukunga mwiza ba data bagakubita bagasubizamo ngo basubizemo Gatware ati kabisa kanisa kabisa nje kazi ngo bije gutangira ngo ibigori bitangire guhundura batangira gushaka abagore bakabiriya arabahamagara mwabanyintu burya naje ngira ngo ko muraje mu ijuru naho mwaza muvayo. Mureye guseka urimo kureba bene wacu babasirimba hanga urimo kubona bahabashe mu ijuru twarengara hirya General Madenge n'ahandi hose sanga ko sanga undi mune nibyo musaka ariko nibyoroshe tribunal ya Nzambe ekosala tribunal ya Nzambe ekosala tribunal ya Nzambe ekosala twese ngo tuzorogaragazwa imbere y'intebe y'Imana z'Imana kura ngo umuntu wese izo twavuze byose na za bindi byose wadiritinze muri message biranditse uzobisobanura Amen. Mwenda wa Yosefu wagiraga amabara 7 reka mvuge rimwe mwenda rya kanzu Isirayeli yaramudodeye byagiraga ngo amabara 7 ndavuga imwe kitwa ngo byagiraga ngo ubururu ese ngiye kuvuga ikintu Imana ngiye kuvuga amagambo menshi ngiye kuyakuru kandi kiranga Imana shwahiro atukuze mu ngomere. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuzwe. Haleluya. Impamvu ya mbere y'umunyamasengesho yotumaze amasayina yotumaze ngurunga yotumaze kiyambu akamara iminsi ayasenga ni ukubwira Imana ngo Mana we unishurire kumenye kumenye mutima wanjye utunge amaso yanjye kubindi agutumbire tumbira Yesu wenyine niwe banza ryo kwizerwa. Bwana sifiwe sana. Pero kuja kubwira Imana masengesho abwira Imana ngo Mana zimizina ryanje mu kanwa k'abantu banyibagirwe usigire gusiremba rimusa usigire mu wanje tibakanyibagirwa gusa kuko nabwiye Imana abandi banyibagirwa kumenyekana se bimaziki azamurwe Yesu amenyekana Yesu ashirwe hejuru Yesu havugwe Yesu izimana izina rya bizimana ricobo bizimana se niki havugwe Yesu haratwe Yesu hamamare Yesu gusa naje wa Yesu mwishura anyishurira mumenye
amen abantu bimperuka abantu bimperuka bakomera amashi niko ndibuze tukane kandirimo abantu nibagukomera amashi ngamwe ndirimbire kuranga indangiza sinzika kuri maje sema mukorari heza revera uzibuke byabihe wabayona n'umukuzi mwana wanjye nubona ubuzima bugenda neza urusengesho uryerekeza mu mihana y'abandagaye mwana wanjye nubona isimbuko amashi uzibuke byabihe wabayona n'umukuzi. Imana yankuye kuri gatobwe nzandarira igisusa kizira umuntu. Imana yankuye ikankura kuri gatobwe ikavana agakongoro mu biraro by'abandi ikambeza noneho naje kubona amata ndadasabira. Mwana we no kwiturana no guhanya nande naguhanya nande nakugereranya nande wase ni mahimba va mu mahimba vakwitiranya haleluya kigeuge mbingu ya nani utaingia we mbingu ya nani utaingia walaira utagashanda walaira utagalekaye umuliro ugakuyoche umuliro ugakuyoche. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwivuga butumwa untarambwira twari bara abantu bakeya cyane bari karza ritoye amafaranga dukeya cyane dushobotse aranyigo ngo arambwira ngo utubabarire refera uku niko tungana none gutubabarira ndiki utubabarire ngire gute bababarire kubera iki ngifara nizo zigumana mwizina rya Yesu sinzigaye sinaje gucuruza wewe sinaje gucuruza wawe wabananga arayambeza mama ari kuyambeza nari kuyagaya ariko wavuga ngo none ngo nukuyagaya sinakuyasi ariko humure umutima wike munda nta faranga zanzanye arambwa ati haretse undi hano twarazimuhaye amaze tutera amaso ngana uwo ni we nyine njewe si gusinje. Amen. Haleluya. Atukuzwe Mungu wa milele. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Atukuzwe. Ngiyi impamvu ya mbere yo dusenga Imana. Ubwira Imana ngo yishurire. Usiache Mungu saipite bila kutenda muujiza. Imana kwishura. Imana kwishura imenye. Amen. Amen. Menye Imana tumvanya abandi. Menye Imana tumvanya abandi. Amen. Haleluya. Icyakora iyo dukenye twatuyibwira ikadufasha. Iyo dukenye ize tubwira tugira gute ikadufasha. Amen. Icyo ugomba guhishurirwa cyambere n'Imana. Icya kabiri ugahishurirwa ijambo ryayo. Biriwe. Ariko nkunda Bibiliya yemewe. Namwe murayikunda. Ariko Bibiliya ni nziza. Bwana sijwe sana. Kumanywa sinzi wambwiye ngo nimisiga hano ngo tuje ku muhanda ngo sige Bibiliya. Je ku muhanda sige Bibiliya kuzayo. We. Ve hano no kwimbarabara amazi mazuri size Bibiliya muri Zion. Nijoro nzinzi ndarakure iba hafi yanje ngira nitoroshe saa 8 nza kupita mu areka ngo ndebe kundi Bibiliya saa 8 yayo reka numve mu gicuku ndakubita mwamazi ese mu gitondo ko bukeye Bibiliya kiravuga. Amen. Hariho kumenya makuru ya Bibiliya, hariho kuyasobanukirwa, ariko hariho no kuyahishura. Amina. Amina. Hariho kumenya makuru ya Bibiliya, hariho kuyasobanukirwa, ariko kandi hariho no kuyahishura. Bibiliya nzasoma ibitabo byinshi nibwo buzima bwawe. Nzasoma ibitabo byinshi byinshi bishoboka. Byinshi bishoboka. Kukwezi sinza kubiraka nima nizabira. Sinzabira kukwezi yo nasomye ibitabo bukeye n'ibitaka bukeye. Nibwo buzima bwawe. Ariko nta gitabo kirandyohera. Bibiliya. Nasomye iby'abapsikologe, nasomye iby'ababiologiste, iby'abascientiste bavuga za technologique z'ubwo nzamisoma.
za grammaire n'igifaransa n'ubu nyine mfite ibitabo by'igifaransa nasoma igifaransa no cinisiza yene naco sindikiga singisasa n'ibindi byose ariko nta gitabo kirandyo ka Bibiliya bishurirwe Bibiliya usenga Imana ngo Mana we bishurira Bibiliya Bibiliya haravuze ngo kandi uzahumetswa rusera byose by'Imana bigira umumaro uzahumetswa rusera byose by'Imana bigira umumaro. Paulo yubwira Abakolosayi aravuga ngo kandi ijambo ry'Imana Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngo ribe muri mwebwe rigwisha ubwenge n'imbaraga. Dawudi aravuga ngo nabike mu ijambo ryawe umutima waje Mana ejo ntazogucumuraho ngo kuko ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge byanje. Yo amen amina haleluya Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tiwoishurwa ubwenge tiwoishurwa Bibiliya n'ubwenge bw'iwanywe nta gifaransa cyo kubwira gwishurwa Bibiliya wosobanukirwa Bibiliya ariko gwishurwa Bibiliya n'umwuka wera w'Imana. Kabwira Imana ngo Mana we fasha numve Matayo Mana fasha numve isezerano ryake bishurirwe yo amen haleluya 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 haleluya. Musa umwe ng'imbeba nayo inyabu ijambwe ngo yagiye mu nzu y'umwami ngo isigaye mu nzu y'umwami ngo iso yabonye mu nzu y'umwami ngo yabonye imbeba munsi y'akabati harabakisubaje mu nzu y'Imana babona gusa kunezerwa babona kwatuka babona kwisimbiza nuzuzwe naje zanuva kozayo hanure naje bazano guhanura yewe uhanura ni ibintu bitera cyane ni ibikoresho n'instrima z'abakristo Imana yaduha n'ibikoresho bahangu twage tuzana abagabo biri hafi yabageze dufasha imirimo twamara gushika bageze baza ntasuka bafite n'umupanga bakabiduheza ariko umunsi wo gutaha ntibageze bitahana bageze guheza isuka bakaguheza ni kuntu mpanga umunsi wo gutaha nawe tuzojana impano yo guhanura tuzojana impano yo kwerekwa cyo zojana ni Yesu Kristo wageze muri wowe. Ijambo ry'Imana kunda Bibiliya soma Bibiliya reka guhemuka amasezerano ari mu nzira. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Usome Bibiliya kandi usenge ushikame reka guhemuka amasezerano ari mu nzira. Ukunda Bibiliya bingana bite? Bibiliya ijambo ry'Imana ukunda bingana bite? Jambo ry'Imana ryiza jambo ni ryiza cyane. Umuyumba ngumashije cyane muri kino gihe ari mu kumara icyumweru ntazi iyo Bibiliya ba ariko kubaza ngo umuyumba wo muyumba ni umuyumba uri pirate musi n'undi bakubwira gusa ijambo ry'Imana zari tuma dukura amasengesho tuma dukomera sabiro ijambo ry'Imana rizari tuma tugira gute dukura. Paulo avuga ngo kugeza tuzogera mu kigero cya Kristo. Haleluya. Niki kiza kitugeza muri urwo rugero ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizari gucencura ikagucencura cya gatatu. Haleluya. Ngo tugomba gusanga Imana narangiza kuri cyo ngico ibindi nibyinshi ariko wenda nibirangiza ngo icya gatatu tugomba guhishurirwa ngo nuguhishurirwa umurimo w'Igorigota. Yo namurambuye amaboko aho koye ijwi rye ngumugeze usuma isekoye n'izuba ricyaye. Haleluya haleluya. Musi mukristo ngo ugeraho yahuye n'abagabo batatu uwa mbere mwambwe ngo mukristo we ibyaha byawe urabibabariwe. Uwa kabiri ngo mwambura imyambaro y'ubushwambagara isobanurwa ngo ni imirimo ya kamere amwambika umurimo w'igitare gudaraje. Uwa gatatu ngo amushika imenyetso mu ruhanga amuhana Bibiliya avuga ngo uzoyisome ugeze ku Siyoni. Amen. Murimo y'Igorigota Igota Karivari nakangwa indirimbo inyura umutima Karivari nakangwa indirimbo inyura umutima naraho umwana
Imana hagati y'Igorigota n'umudugudu irimbukiro haba bwenge bw'isi, haba umusozi biruhanya, haba arimwo harwe sayo gahinda gasaze, haba mwibyo isako hentare ziriziritse, usinzira ku musozi hagati birahaba, kwibagirwa umuzingo w'igitabo. Haleluya, wanesa sifiwe sana. Bivuga ngo umuntu yokwerekwa, umuntu yohanura, umuntu yobwiriza ataragera ku musaraba. Ariko umuntu uzogera ku musaraba kamere zakikubusha zazibuho. Amen. Atukuzwe. 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 Sanga Imana. Haleluya. Ubwira Imana ngo Imana 2024 naje mfishurirwe umurimo wo kumusa. Data we Herale buride sans forme. Hayi mwayenga ya. Sinagaze nkunda kuvuga indimi mu ikanisa mbaye mbwiriza. Ariko umugabo w'isho bundi yarambwiye ngo hari impamvu 24 twemere kuvuge ku ndimi. Impamvu 24. Niyo mpamvu sikavuga. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Atukuzwe. Amen. Ayi, naringiye kuvuga nk'ibintu bikomeye cyane ariko reka nigarura. Nuko ga Imana ari impayire bari na. Yesu ni furaha yangu, amejaa pendo kweli, anaweza kuzimia kila mwenye